hara doan phanta adap kimia kardom pajirlo nil birta than bang sami claret bp non arjui tha birtang ton pen EPHLC Alliance along kachito dunke tangka maha aro aje aphan kali bonta khai longri ke jok nangjia bahasi imi thanga tangka gari anam chipi dunsi nangki dun bosi hawara jethan pon dunti West Karbiang long ki parlo MEC constituency se ke pangbong pen constituency pho ki parlo dwaramlang chingthong amri socheng lopen amre agat do an pangrum pe voter list along 300 alo pangrum pe lapesira kharune kepra bangthom kepra isi phaide na bangsong bong pen polling station kadu kabi long harisira chok kepra pho along sidami EPHLC Alliance party aphansi vote etta idunji aphan chisi wenti Langsung si kedam tanjang ni phai trok siar ni hamren rong sopia long EPHLC Alliance pen ki thudun Bikram Han se pan MLA ang hoi ki pang dun long je pan ador ki so bot ki dun je pan rong atong anu ara tum ami thang gari lapen gari motor anam chipisi kilometer thom kep lik kep ka helo pen nang chitong dun si aning arong chipi pen aning pathedun Nitum Bikram Han se phan ke kropen ki pahai dunji puke tangka maha arong aje phan kali on article 244 e kilong vek je phan an parda khai long ri lapen adu ya hoi arwara ki sumpen ki pajok theka bang phu pharman si chingrum dun long le pata ka chipi je phan ke kar benglo autonomous council lo sik schedule aron teng pen andin pi ke thom andeng so isi pen aron simorang la sita piniani duleram rong hang Lingkan kreket home, si amang hoy ini dia penta, alang li long li aron kesimar dia bang tek tidak. Kali makalang, tapi itu power wangot te airline itu power wangot pedang te, ini tu long li pata agon tin kacipi yang pandang me, ram hok aron simar pen, pata rong asal kacipi kaparon dia pada tu klaim pon dia tu. Koi kete, anda kalilang, ini tu non agon tin da hidup kelak usumarang se, lapen kawedet dia tu masih. Lapen itu no, kita kene BAM ke pas tentang dulu, kita itu han third grade, fourth grade, awalnya awal saya nanti pe. Lasi, nilai tu pulo, nilai tu dah alliance party pen, nilai tu masar jai kathar, lapen dah amri alesi pen, rong khan pada gostin ini, lapen hala pokajan man rotoning kier ke hai, bang three tu memang si, hala assembly long dulu produk deh. Hala third grade, fourth grade, awo rank awal side, kasi busy aja ko. Hal Guwahati Himandra bisa sarwa ke ponde. That council on Chewan Kusi, adon tin third grade program awal awal side ki hame tun claim kon ko. BJP along ki RSS Hindutwa Bajrang Dal Dukwa Klapen atum nangkacari ajoksi ke isi kicari aja kongdo an dispute konten pangsam sampidan. Delhi Distur Hifu Triple Engine Pu BJP kicari chejengkron ningkan krike thom chari det non puta Article 244A1 thekthia jok ningkache theka vacancy Caesars mate kisi arjona long ador ki soboten parliament kon puta slogan ki ha se hamren rong supia long par omplup anpe Socheng MEC constituency ar lokado kavi polling station long plik kep ang bongta EPHLC Alliance mate Bikram Han se pansiki pahai vekcha phan EPHLC la pen Congress along claims si patung pen chichak pomsi ing samjin pen mai pachitya Pinya mai along MLA candidate Bikram Han se phan kang thum karnia mai along Jen Singh Teron EPHLC pangrom chon bang kursing timung tenison timung Chesterfield Crow atung chitongdu Mirapu kang tibji phan ripak pen isi dolo lasi none phongke mirapu mate BJP phan lakha halo isira krehini amri STLAC penki ing tipetsi angkura phelong helang HC pape rempo puta hawara rat pen chethan penki Ami dia korting je, anda ni suruh macam lo. Ini labangso vote kapang rumah te vote kerek, labangso mai bang kapodusi lo. Ini tu India Airlines, EPHLC na pen Congress itu kedamtang tarik isiben, ini tarik proxian lah homosti po public meeting bang kena tu patang pamil
lalong po dame lito rara tumang katito surya muluk kirawan ini bajong dame suri kep tokai arada tum setong pon kita botor dore kini ya do ajak tumang lidu ini ulang kita me ong dung muluk kini setong pon lo la sini tum kini bangke rada phan kar benglong rat phan bachini tum bangke haroi sira krehini amri LAC pen bangke da bangke rat kangwai la pen alliance party lo APSLC congress pen ketoy dun mili phanomar lo la sila bang suang hoy bangke non tarik sirkep ong dung awut pen litum rara tum tipon ko si ang mangai kwan kami. News report KATV News. Karbiang Long Election District Iparlo, Long Thom Assembly Constituency ang kang Halloween lapen. Ing long ahawar along tido long koi raisi vote ki joga dimati polling station along an polling office. Unnat an sikit tolma bangso di malong an palidam. District Election Officer Aryanyak Saikia alangli jok wan lapen mon samang bong kilik ke pachun ji aphan hirjume paje. Alangli kilik asaya molong kachirap asokomar aphan a hirjume paje si injelo. Nangli tum kedam sung utahai. Bonta nangli tum in thik jik lapen ar puga cheklem pen jok wan lapen in samjin pen kilik TV thirpom. Kilik keklam achokomar tum racharianu jok pu District Election Officer ningjesi alangli tum kabor i pen apunacha kido vote ki jok along amikar amethang vote jok long pammi kapo. Jang miniphai troxy pen ke barnang kok alam the abangke Haroi Siraner ke Bokajan STLAC Haroi Sirasir ke Haraghat STLAC lapen Haroi Sirakep Difu STLAC Pangrumpet ke Thomelisia long pen kahilo polling station mate vote ke jodim long koi raisi do. Lasong bong vote ke jodim along vote ke jog jia phai Pangrumpet pen bang suri kreisira in koi raisi ando. Lasong bong pen pin so phai bang suri phora pharu troxira kreisir kep lapen arlo mara phai bang suri phora pharu phira bang hini. Bokajan constituency along ner kep vote ke jogji adimalong pen vote ke jogji tum aphai bang suri ke thomra pharo phira bang trok ner kep la ke thom. Hauraghat constituency along vote ke jogji adim palong kep la pen vote ke jogji tum aphai bang suri trokra pharo phira trok kep ner kep la pen difu constituency Jarlian Howard long thom vote ke jog adimalong vote ke jogji tum aphai bang suri sira trok si kep tu. Lahai vote ke jog adim Halloween la pen kedam ke bang siksak wajok Crane Kona Botor, Abut, Lahai Vot ki jok adim, 4-wheel agari tensi dam unchoy. Bonta kahino porahut, ten lockdown si vot ki jok adim along palidan nangji. La sojok ke dam tang jam ni phai trok siar ni tensi polling officer tun mithang EVM cheponsi barpon tangdo. News report KATV News.
alu people joide memorandum along ke jongdur na ke rongasar do ana phanta KEC pen hong pharma kimpi ponenji KEC pen cheklu abai no sikasuri kep na pen traditional village council nang pachon pisir raknanji pusi kichuni ri pilupon Bangdak dongkam mukam lada bangke homosti pho se chingrum lapen elong bangke duaramla nongwan duaramla amri chinthong ada bangke thom do lapen dak jirikendeng mala inglong partan bangke jirikendeng long segitu lapen puthot isana thu bangke ada bangke manja elong dolo longit che langhin along elong dolo lapen elong bangke ha khoti lasi la long truck along nelitum pini ningkan sek karbiang long rong asara mai hangke tek katalon arni pinchong bonlo arni sivet si pinchong bolo niha Dr. Tuliram rong hang pen tami sai ki klem pipon vek japan lamchak si pipon bang soja mekalong alhi sarpo man pen Dr. Tuliram rong hang nijang KARAA mai phu dhon sing teron rong asar ki doan lapen rong basapi atum chitong dun Karbiang long rong saramai jot popular jadon konoi se মানে স্বতন্ত্ৰ বিকাশ দিয়া হ'ব আৰু কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ পুঁজি তেওঁলোকৰ কাৰণে নিৰ্বাচনৰ পিছত আহিব আৰু তেওঁলোকৰ গাঁৱত ডেভেলপমেণ্ট কাম কাৰণে সেই পুঁজিৰ জৰিয়তে কাম কৰিব হ'ব বৰথল pen Priyanka Barmiti KATV News Pinya bir talan si kang tonlo dumi thakmi kardom